si Formulya, sumpatan ni pangat. Magsyukur kaputsora. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jarinya mga palanggungan sing kami pagbalik-balikan na hadya in pagpatumtum supaya in kiyad tutumutog katan haamin kakahinang nato amin daran nato ini tiyutokbal in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta amin nagdara kita sing kasabar doon haamin himinang sin piyang daakad niya kato manjari in kiyatag na anta pengajian 5 bayad to al-iman bil yaumil akhir amin nasabot ta into pakarajaan dakula kagunahan ta pamaratsayahan amin natayudtud ta naroon muna lang niya al-imanu bil ba'ath amin pagparatsaya itikad atawa mukarna simpangatayan na to sin aun in pagbuhi magbalik hamano siya puas ting hakamatay sarta dunaon in hikaruan niya al-imanu bil hisabi wal jaza amuin pamaratsaya sin laungta aun in pagbista sin amal sin kita da hindi hababaw sin gumini bang kita sumagpak madto paadlaw gana-gana damik yan iban sin pagtungbas doon ha amin ununay kakahinang sing kita di matu halaw man sing gumiini na inatutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang marayaw tungbasan karayawan bang mangi tungbasan sin kangian inyan piya tatarang asal sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala munimpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasupaya imanusia di makapagsusun sing ginawabaran niya pabaran niya. In hikatunya nasabot taroon al-imanu bil jannati wan nar. Amuin pag pamarat saya sin aunin narka iban sin surga. Amuin uwian laung tasin katantan manusia doon harwayan bang siya tao ini marayaw nagmarayaw siya hapyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala na parsukuan niya in surga na bang piyag mangi niya ingkatan piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin piyag marayaw niya in kabayaan niya kasusuban niya na inyan katantan sila in tagdapusin apinarka jahannam na ini ni katantan bakas na nasabot in amuin dain ha mga parjanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tao surga amun ang biyayta doon haon laung ta in amin laung ta madawhat nila rito amin biyayta doon haon kato ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar amin way pa kikita kaya sako pansin pangatud iwan way roon paroon kaya rurungukan suy-suy damikyan wayroon panaangan-angan sin bigi jantung in mga pakarajaan tiyata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala mga tao marayaw nagmarayaw simpiyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala naroon na inilamikyan isabi mga sila amuin wala na na maisim marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala nabiyabay ta day sa sintuhan na to Rabbul Alamin dahing haayat
Surah Ali Imran, ayat ang katus katluan tagi sa pagkamansin Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqun nara allati uiddat lil kafirin. Kita kau pagpanib ka to taniyo, kabuka kamu haamin narka, amoy intiataga masin Allah subhanahu wa ta'ala mga tao nagkufur. Atin niya tao nagkufur, amin nagtabon sin, sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyabunan nila sin, amin akal nila iban sin pikilan nila. Nah, in Rasul sallallahu alaihi wasallam daak niya, dia aksintuhan na to Rabbul Alamin, pabaitaan imbang sa manong siya. Wa qulil haqqu min rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Naroon haon biyaitaan kita niyo, laong niya, amuin subay, hibay taing kasabunalan day nga Tuhan Rabbul Alamin, doon haon na hisiyo-siyuin mabaya bihan, sin inipion niya uning kabayaan niya, hisiyo-siyuin mabaya sin mabista siya hatumpukan si mga sila nagpaparat saya, na inyaon-aon datong basin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya mabaya sin namin magkupor patuhan Rabbul Alamin, baya-bayaan niya. Hati ni maksud, da hindi hababaw sing gumiini, di hilang kita sin kamahardikaan sampurna. Kita'y magpi sing kabayaan ta, sarta dito hadlaw akhirat, naon day sabtiw tungod sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin tunguran sing katantan, kabayaan tara hindi, halaw man sin dunya ini, sampay rahon paadlaw, gana-gana. Naamad ito mga katautay manghuran, haakam Islam, na hasabab ito, pagka naubos ta na into, amin nasabot yan to, pag-iman, sin pagbuhi, iban sin pagbista, damikyan sin pagtungbas, iban na sin hikatunia, pamarat saya sin aunin sulga, iban sin narka, amin datunganan sin kataan manusia doon, haunu na in parusukuan sin tiap-tiap manusia dahin doon. Naman jari di ilaw niya ron haon damikyan, aon daing mga kagunahan na to pamarat sayhan dahi sa damikyan, si lamod siya haamin nabista siya haadlaw kahinapusan, amo na lang niyang pag-ianon al-imanu bikulli ma yakunu ba'dal maut. Amin pamarat saya doon hauno-uno na, in kaaunan jumatu ha puas na sin kamatay. Puas na sin kamatay. Hatin uno-uno sabab muna-muna in panagnaan kahinapusan adlaw sin manusia halaw man sing gumiini bang mugto na in manahot daing ha ginhawawaran niya amo na in nyawalihan niya. Nabangyad tumiugto na doon makasud na siya pa pag-ianon adlaw kahinapusan sabab wayroon na bayangan niya. Bihan, in siya yadto amoy in isod na palawon sin liyang. Naroon na yadto. Na kaisa niya, beta doon haon, dahil ha mga jumato, ha manusya, puas dahil nga kamatay, beta doon fitnatul qabr. Amuin fitna halawom sin pakuburan. Dahil doon haan muna amunain, pangasubusin malaikat, hatat ka lain tao mapasod na palawom sin kubul niya, asubuhon siya sin malaikat, bang hisiuin Tuhan niya, hisiunuin agama niya, hisiuin nabi niya, naroon haon, biyita doon hainisin, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, payusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Na doon hayan, amuin mga sila, nagparat sa yamat tanpa Allah subhanahu wa ta'ala, makajawab sila sin pangasubuyan katantan, sabab inhiagi nila, in mga bariman, Rabbi Allah, in Tuhan ko amunain Allah, in agama ko dini al-Islam, in agama ko amunain agama Islam, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In nabi ko amuna in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sarta demikian, biyata doon haon, wa yudhillullahu adh-dhalimin. Doon haan na pagkawala na naimaim mga sila, nag-anyaya sing ginawaran nila, amo sa nag-anyaya, nagkupur sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan doon haon pini nila impagnifak, din di hababaw sing gumini, naroon haon ianyaya nila yung ginawaran nila, doon hayan in kafir, di na sila makabuntol mamayta sing kasabunnalan. Doon hayan, sabab di nila nahikabaytain, kamattanan bang unuin, jiyatuhan sin, amuin panipu nila, hagin hawabaran nila. Sabab yung mga kafir, inti po nila, ginawabaran nila, nagkupur sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan da yung mga munafik doon haon. Laong niya in kafir, bang siya asubuhon, bang hisiyo in Tuhan niya, uninagin niya, la adri. Laong niya, di ko kaingatan. Bihado. Asubuhon, bang hisiyo unin agaman niya, biadahat to in, sambong niya, la adri. Di ko kaingatan. Damikian da isa bang asubuhon, hisiyo in nabi mo, amurad to in sambong niya bihanyan. Na yung mga munafik isab, doon hayaon, iban na si mga nagdara simbiya sinsipat si munafik, amuin tiyataw, doon haon yung katitipuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pa mga bariman, in amuin pialalahil nila, bahasa in sila yaon mu'min, na unoy na nila, laong niya, la adri. Samitun na sayakulo na syai'an pakultuhu. Pagkarunguan ko lang ni Mano siya mag-iyan bihay ini na inakwento na ningkod singudad dya. Hati niya manunjuki, in kabtangan mo, wala nag-agad iban sin bigi jantung mo ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di sin Allah subhanahu wa ta'ala patudjuhon, in kabtangan mo matan dito adlaw kana-kana. Bihansan mga kataw-tay manghuran, agama Islam. Naamo yadto in pag-ianon sa lago-lago pit na halom sin pakuburan dito haadlaw gana-gana mga palanggungan agama Islam. Hikaruan niya, laong niya, lamud day sabserun hay ni haamuin pamaratsayhan sing kita, amuin laong niya adabul qabr wa na'im. Amuin siksa halom sin pakuburan, iban sin amuin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun day sa halom sin pakuburan niya. At niya in siksa doon ha mga tao nagkupur, doon ha mga tao nagnifak. Damikian in nikmat isab, in makadawhat kaniya, amo na yung mga sila nagparat sa yamatan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo ini langta. Biyayta doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Suratu Ali Imran ayat Suratu Ghafir ayat ka-4 An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Bita doon hay ni innarka doon haon pasukon maun pa ini tao halom sin kubur. Hati niya biya sa pantun ukabon in lawang sin kubur niya harap madto palawang sin narka hasupaya in ang susin narka sumud palawang sin pakuburan niya. Bita doon mahapon may na at mahapon. Hati niya wayron hugna nini. Sa lugay ri malunin gumi, yaon siya halam simpakuburan niya, inyad to masi-masi. Yaon niya nanam niya in amuy in adab. Amuy in mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Way parimatong in siksa kaniya. Dito haadlaw kana. Na im mga sila, amuy in ini nagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, damikian da isab. Ukabon da isabin, lawang sin pakuburan nila harap palawang sin surga. Amuin umang sumaun in hamot,
iwan sin hagot, iwan sin kataan para sahan maun palawm sin pakuburan nila, sarta paluakun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kubur nila. Hangkan na yung mga inikatantan, lando lang ta ini makabukain pakaradyaan bihan. Sa bilbiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis, riwayat di Muslim, riwayat dan kan Zaid ibn Thabit, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin riwayat lang niya doon hay ni biyay ta hi Zaid ibn Thabit. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه. لون زيد بن ثابت بينما النبي tatkala النبي صلى الله عليه وسلم doon haon amuin simasa katataasin namin unta niya bihan bagyanon ala baglatin lahu simakas siya tasin unta niya ubos doon haon amuin namipil siya doon hatungod sin amuin laung ta ini sasakan sin mga banin nadjar at ini sasakan ini ad babang biakato doon ha naman jariin siya namipil doon haon si masakatatasin unta niya sarta laung hi Zaid ibn Thabit, doon kami lang niya, nag-aakad kami ban si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idhadat bihi, fakadat tulqi. Manjari lang niya, in siya sakatan niya, amo na inunta niya, manjari biya sa pantun imun kimwan, limak subihan, biya kiublaan. Akun lang niya mambayain Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahulog din hatasin unta niya. Ubos lang niya doon haon, wa idha akburun sittatun aw khamsatun aw arba'atun. Wakala kada kana yaqulu al-Jurayri. Bieta doon haon long niya, aun doon haon long niya, kubul, at niya bako kiubul. Intaod niya lang niya doon ay unom kayad to, atawa lima ka, atawa upat. Doon hayaon, na pagubos lang niya, doon haon, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ya'rifu ashab hadhil akbur. Laong niya hisiyo lang niya in mga tao amin biya mga kaya ini liang doon hay ni hati niya kaya kubol doon hay ni. Pakala rajulun ana. Ako lang niya in makaingat. Kala pamata mata haula. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kano lang niya kaya kubulin mga tao ini? Kala matu fi laung niya, inna hadihi al-ummata tubtala kuburiha. In mga sila ini laung ta sisiksa doon haon. Natin niya iaadab sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin pakuburan nila. Falaula an la tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu. Inagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam, banghad jalong niya bukuning kataan mapatay suway hikubul, ampay mga tao ini hakuha, mangayo ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin karungukan niyo bang unuin siksa kanila sin mga sila yarihalom sin pakuburan ini. At inimana niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya rurungukan niya in sila waksim mga tao halom sin pakuburan niya un. Amo na yung mga tao na sabot ay unum kain taod nila atawa lima kain taod nila atawa upat ka. Ay mahal ka dito hadto in sila amin sisiksa halom sin pakuburan nila. Naroon hayaon amo na in kabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma aqbala alaina biwajhi. Ubus doon haon imaluplong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam maun kamo bihan ampas siya nagsabda ta'awwadu billahi min adabin nar.
pagpatilibon kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala, daing haamin siksa, sin narka. Kalu inagi nila, kata niyaon, na'udhu billahi min adabin nar. Hati niya, pagka sila baitaan, magpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala, daing ha, amin adab, sin narka, amin saroon doon sila katantan, nagpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala, daing hasiksa sin narka. Gihanapan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqal, ta'awwadu billahi min adabil qabr. Pagpatilibon kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hasiksa sin pakuburan. Atawa adab lang ta mulka dahil Allah subhanahu wa ta'ala lang sin pakuburan. Qalu na'udhu billahi min adabil qabr. In sila damikian doon haon nagpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil amin siksa atawa adab sin pakuburan. Ubos imian na sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'awadu billahi minal fitan. Pagpatilibon kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala ring mga kapit na pitnahan halaw man sin pakuburan. Ma zahara minha wa ma batan. Sibu da pitna limalahil iban sin naka ini tatapuk. Qalu na'udhu billahi min adab amin. A'udhu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Demikian singuran ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag-ubos lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'awadu billahi min fitnatid dajjal. Qalu na'udhu billahi min fitnatid dajjal. Amo inimpiang hindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa roon doon ha mga kasahabatan sakop doon na waktu yaon haamuin ini panghindua patuhan Rabbul Alamin sin pakarajaan pagpatilibon pa mga katantan amuin mapatut patilibunan sing kita karna imparkala ini katanjum ato halon sin pakuburan ha mga manusia amin kia sukuan sin amuin ini kakahinang ini karna amuin panulang nila pa Allah subhanahu wa ta'ala hindi pa sila halaw man sin gumi ini. Naamo yadto mga palanggungan haagam Islam in subay na to jagahan ha waktu pawaktu in ini katantan ini bukon sadya ha waktu biya sinyad to buat malengkan in ini piang hindo kato na sampay bang kita amin limingkod na ha lingkod kahinapusan doon ha sambahayang sing kita in ini pagbasahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta sisinguran na to daysab in mga ini katantan in pagpatilibon daing ha amuin siksa halom sin pakuburan in ini longta damikian in siksa halom sin narka iban sin mga kapit na pitnahan halom sin pakuburan lamud na roon in pitnasin amin long niya al-Masih ad-Dajjal. Inbeta dunain amin ta'udhu billahi min fitnati ma zahara minha wa ma batan. Amin sibu dain pitna long talimalahil iban sin wala subayra kita magpatilibon pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na amo iniin mapatut na to batukon daing ha waktu pa waktu. Daing ha mga kahunahan na to ingaton mga katawtay manghuran biyita doon haon in bunga sin pag-ianon pag-iman sin adlaw akhirat. Aun siya bunga amin mapatut na to pusuon. Kawaon pagtuyuan bang ibarat lang ta ini bungang kahoy amin pagbulirayahan na to lawagon in amin ini puno niya. Hibutang tabi ang mga bigi mga bigi aon hitanum. Ating pagyanundunan hitanum halom sin bigi jantong sing kita. Panyuk-nyukon in panghati sarta paamuhunin hinang
doon ha amin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala tulos ikhlas pa Tuhan Rabbul Alamin. Amin biyata doon haon ha mga sila amuin matilusah murul sim mga inikatantan daing ha mga bunga magjato hatiap-tiap manusia doon haon amin laung niya sumub siya magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta yaon kaniya in pag-ayan singkatan kakahinang niya karena dumauhat tutungbasan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bunga sin amuin pamarat sayamat tanpa Allah subhanahu wa ta'ala. Narunan, im mga tao amuin nakapuklas dengan ini, wala doon kanilain ini, na ahon waktu, wayroon madauhat nila tungbas dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in bunga ini, na suway na to ini hikatanum halom simbigi jantong na to. Pahugutod na to marayaw. At iniwe sa kaulala tungod papagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway yaon, amin yaon insub halom sin, inibigi jantong tamo na muna rin hakatan, agaran sin udyot pamaranan. Hauno pakaradyaan piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na sinagi, amin subay kita in makauna rin hakatan, di kita mabaya, kaunhan sin siw-siw. Bang hatungod paparkala, amuin ini kaugan sin Allah subhanahu wa ta'ala hamuk ipon. Bihag to mga katautay mga urana kami Islam. Hinhi karuan niya, doon makawata, amuin manusia, imuk na impag-iman doon halam sin bigi jantong niya, sarta in amuin hinang niya, iaayaran niya, biya na sinasabot tayo hapanagnaan niya on, doon haon amuin mabuga na siya himinang maksiat. Mabuga siya, at inaing katantan, mahinang sabab, mabista pagmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala, di siya doon haan subuok. Mahita. Sabab, in iaapas niya, amuin madauhat niya, in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, buga niya rin haamin siksa sin Tuhan na Rabbul Alamin. Hati niya, amuin buga, amuin kakitaan ta lumahil indugal sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon ni hadlaw kanakan. Amuin ni daing hamanga bunga sin, amuin pag-iman, matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, tiwila diha amuin al-imanu bil yaumil akhir. Inhi katunya beta, ha, daing hamanga bunga, hamanga tao amuin, naglugto, yaon kaniya, in pag-iyanon, ini muhasabatun nafs. Nagjajaga, nagbibista sing ginawa baran niya. Iwan sin mujahadatun nafs. Amuin, nagluluwas lungsad launta, nagmamatuyo, himinang sing karayawan, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, di siya mabaya, amuin, kalugpasan dahil nga mga amal yaon. Amin launta hapaghinang, apas niya pakatan pa amin mataas dahil nga mataas. Launta biya sinuno, hapag sambahayang, biyata kato, in labi malaggo, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala tutungbasan, doon hapagjamaa. Nahasabab yan, in mga tao biya ini, amin yaon niya nadawhat in bunga, sin pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon doon haon hinang niya, sambahayang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, pardo buat malaingkan suway hadya aun iwan niya. Nakalalamod sa siya kamatauran. Bihan yan. Hati niya, di siya maghinang bang isa-isa niya. Bihad to. Bang isa, amin parkala sunnah, na bangaon dapat hitapok niya, sin pagtapok niya sin hinang maksiat. Amin isa-isa niya, amin dua-ruan niya raiban sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-alup. Biya na sin sambahayang doom.
amin sarayaw-rayaw, bangkaw sumambahayang, isa-isa mura, bang natutog din tao katan halaw man sing gumi ini, ikaw ra imbati, pumalup patuhan Rabbul Alamin, hawak to yan. Nariyad to inamin deng ha mga bunga, beta kato taniyo. Naim mga ini, mga palanggungan, hakama Islam, subay na to, tilusahon, marayaw im mga pakaradyaan ini. Dahil hawak to, pawak to, subay na to, lihalawag, in katantan pakaradyaan, hikalaraksin, hinang. Diadjagahan na to, in katan, hikamulasin ammal. Diadjagahan na to, in katan, hikakuhila, sin uno-uno na pakaradyaan na pauna na to pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagtuyuan doon haon, amin pakugdanon in hinang doon na amin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuno siya kumugdan? Kumugdan sadya siya subay kita magmaingat. Madto kita papuunan sin panghindo sin agama. In pagyanon puunan, amo na sanin, amuin hihinangon sing kamatauran. Amunin long sibasang galis basic bihan. Puunan sin agama. Amunin hinangon mo. Biasin sambahayang yaon, di magkapindayan. Daing ha, waktu kawajib ka niya sampay sa jamaluning gumiri mapinda. Inu patrakaat da. In 2 rakaat da. In 2 rakaat dari yang mapinda. Ayaw na to nakanapan. Ayaw na to naragdakan. Nasarta in mga yan kaya tukila ka to in labi marayaw hinangunta subay kita nag-aaga di bansing kataw tayo manghuranta doon hanta hinangun amuin nag-aakad-akad kita iban sila. So mita, in hinangun mo isa-isa mo hambuk da. In hinangun mo iban si mga jamaah pilain taod niya. Nakita ko yan yung banus niya. Kawantag 5 atau kawantag 7. Nabukon sa jarunhan, in tiap-tiap, hambuk deng hajama ayaon makakapakauroon, pahala at tiap-tiap jamaah. Nabang in ini long tain jamaah ayaon, miyabot siya ibuhan. Tiap-tiap adlaw nagsambahayang, kawalaon sin 5 waktu yaon, nag-aagad sadya ka mo. Di yan na hipo na kita sinammal. Amo yan. Na labi-labi na, in mga kataan, panaw mo rin hawain mo bang nakalayo-layo pa masjid, mataw din pahala makawa mo. Sabab biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, intikang mo yan iitong. Inangkat mo sin siki mo pataas, ang katundaing kay mo in pardusahan na hinang mo. Bang siya hulog mo na insiki mo pababa, naroon haon lang ta ini mapakpak na isab indusa mo. Dengkay mo, bang angkaton mo insiki mo pataas, angkaton sinallahu ta'ala yung darajat mo isab. Bihat yung maksud niya. Biya na sasaw kita simbiya kay matingugahin doon niya. Atin niya, balikan ko, inangkat sinsi kita pataas, dihilang kita sin Allah Ta'ala angkatun pataasin ini darajat ta. Atin niya, ini karayawan ta, dugang mangdugang. Bang siya hiulog na pababain siki, magad na yad tuing katan pardusahan mapakpak pababa. Narang ko nagpapanawbihan, dahil hakalayuan. Karena sinamuin, paglugto mo, karena simpagjaga mo rin kau mabaya hikawin, hawak to yaon. Mga kataw-tay manghuran ng mga sila na kauna rin kato taniyo. Marapat mo in kasusahan, kana naman nila bang sila mo hindi makalamod na pagjamaa. Hambuk waktu in Umar ibn al-Khattab, bihan, miyanaw siya pa hambuk lokal, maksud niya magdatatabangan ng mga tao magkakunaan tatabangan. Manjari pagkanto niya, hado iabutan siya sinwakto asar dito, wala siya nakalamod hapagjamaa. Lando siya nasusa. Dunhan. Naunin hinang niya. Inhinang niya,
aun lupa-lupa niya, piag uno niya. Piag sarak ka niya. Amuin, biya mga iuno niya imbaran niya, biya niya dihilan, uno yaon. Hati niya, biya siya miultahan niya imbaran niya, sin nahinang niya. Awala hadya siya nakaagad nagjamaa, sin samayang asar. Nakita ko yan, inamuin pagjaga nila, sinamuin amal sa rayaw-rayaw, piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jariin kita, mataod pa yung mga daawa. Ay makahati ramin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkarungukan tayan, ipagbisara sin tao. Nahu, sabat mayroon siya lari makaingat din sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mo pa ini biyagwa in suara mo, hibisara mo, kaya ngatan nasal sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unin hibisara mo. Naamo yan, mga katautay manghuran, haagama Islam. Nahasababid to, subay na to ayaran, inamal na to, amin na pauna na to, napahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban, paamhon na to, inhinang na to, doon haamuin, karidaan sin Tuhan na to, Rabbul Alamin, doon kita makad, kumawa, upihan, sing kita katan, amunin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan na siya nagparadaak, kasupaya, maluhay kita simingod, sabab mano siya, biya da kato, amin mapatarang niya kato, bang biya diin, in paghantang tasingkatan, hiwalta, hatungod parkala, pagibadat, amoy in kumugdan, pa piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wihan mga katautay manguran, na murah-murahan, minabot na sabing waktu na to, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, amin. Pangayon na to, pa Tuhan na to Rabbul Alamin, habang mayanin waktu na to ini, dihilan niya kato tanyo, lang ta rida daing kaniya. Amo timbuton na to, pangayon daing kaniya, in karidaan niya, habang mayan, in tungbas kato tanyo, madawhat na to, hadlaw ka na, insyaallah subhanahu wa ta'ala, mangumbay dako kanyo waktu ini, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.